12 distret, 13 distret u l-10 distret. Dawn huma l-aktar distretti li fihom sal-erba ma nġabrux voti. Dan fil-waqt l-akbar ammont ta' voti li nġabru kien fir-reba, is-seba' u s-sitt distret. Fil-fatt mit-12 distret li huwa magħmul mill-Imġar, il-Mellieħa, San Pawl il-Baħar u Burmarrat ma nġabrux 21.1% li huwa ekwivalenti għal 5563 vot. Mit-13 distret jiġifieri Għawdex ma nġabrux 17.5% tal-voti li ammontaw għal 5567. It-tielet l-aktar distret li fih ma nġabrux voti huwa l-10 distret li huwa magħmul mill-gżira parti minn Naxxar, Baħar iċ-Ċaq, Pembroke, San Ġiljan, Paċeville u Taslima, fejn ma nġabrux 16.1% tal-voti li huwa ekwivalenti għal 4445 vot. Dawn huma segwiti mill-ewwel distret, id-9 distret, it-8 u l-11 distret. L-akbar ammont ta' voti inġabru fir-raba' distret li konsisti mill-Fgura, il-Gudja, Raħal Ġdid, Santa Luċija u Ħal Tarxin. Fil-fatt mir-raba' distret ma nġabrux 7.6% biss tal-voti. Mill-5 distret ma nġabrux 10.5%, mit-tieni distret ma nġabrux 11%, mit-tielet distret 11.1%, mid-9 distret 13.3%, mit-8 distret 11.6% u mit-tielet distret 11.1%.